Udah subscribe belum? Subscribe mulu sana. Subscribe itu gratis. Coba subscribe channelnya Candeso Channel ya. Terima kasih. Ya anak durian jeblok itu. Mantap untuk durian. Mecah iki yo. Tak imbus ya yo. Yolah. Lagi ngapa nih ngono ciri? Aku lagi tengah-tengah ono kok. Lalu lah. Ini. Durian. Apa yo? Iya. Ketiga apa kak? Ini lah. Ini. Mau imbu dah. Iya. Yo. Kira durian iki. Ya lumayan weh. Oh balik sih ya? Ya. Karen wae, ana yo. Enak Pokoknya rasa menginnya aku, ora bakal pengen gak aku ini. Ya apa saya gak pingin? Walah teh, pengen-pengennya aku. Omong ke bapakku Oh ya, ra wedi. Oh iya, omong ke bapakku Dah aku sampai putus ki. Enak wae gak ya kencang-kencang wae. Lu ya. Lu kelambi kuning. Paling sih ngenteni durian nih. Aja ngasih kedisian iki. Lah, ngendi durane ra jeblok-jeblok iki ya. Mending turu daripada nunggu durian. Aduh. Cakane ra ngono to kendik mau.